Ćao dragi ljudi i dobrodošli na moj kanal. Drago mi je da ste tu. Da li volite Lanu Bastašić? Večeras sam odlučila da vam čitam Crveni kofer. Također u izdanju Buke iz 2025. godine njen dnevnik. A tu divnu devojku zavolela sam još sa romanom Uhvati zeca, a poslije sa pričama Mliječni zubi. Preporučujem od sveg srca. Ne znaš ti kako je prljavština divna. James Joyce jednom ciriškom prijatelju. Unapred se izvinjavam za loše čitanje svih reči na nemačkom jeziku, pošto ne znam nemački. Ali ja ću to pročitati onako kako mi dođe. 10. mart 2021. Cirih. Dragi Sam, opet nisam mogla da zaspim. Hodala sam po stanu i preskakala zamišljeno uže, ne bih li smirila strujanje u nogama. Sindrom nemirnih nogu, tako se to danas zove. Sve je sindrom i sve je na internetu. Onda sam pravila čaj u velikoj kuhinji na koju se ni poslije 40 dana nisam navikla. Hoće li zauvijek biti tako? Tuđe zvati svojim, a svoje zaboraviti u tuđini. Donijela sam šalicu u dnevnu sobu i otvorila laptop. Razmislila sam o tvom pozivu da ponovo pišem dnevnik. Nakon što mi je objavljivanje onog toskanskog implicitno zabranjeno. Shvatila sam da će mi ovoga puta biti lakše ako se nekome obraćam. Svako pisanje je uostalom čin vjere u nekog budućeg sagovornika, nada da on postoji ili će postojati. Osamljujemo se, otkidamo se od svijeta kako bismo istovremeno razgovarali s nekim u budućnosti. Nije ni čudo što smo svi pobudalili. Vjetar je jak i lupa u prozorske kapke. Sviđa mi se ta riječ, kapci, jer ide uz ovo društvo. Čini mi se da ovdje između svakog pojedinca i ostatka svijeta postoji nevidljivi kapak. Pogotovo u mom kraju, Hotingenu. Kad uveče pogledam kroz prozor iz dnevne sobe, vidimo osvijetljene kvadrate tihih, individualnih života. Iznad njih viri vrh kupole protestantske Kreuzkirche, koja mi mehaničkim zvonima gospodina Hermana Rojčija govori koliko je sati. Ta zvona su napravljena 1904. godine u gradu Arau, gradu zvona. Čini mi se da još jedino tako ima smisla mjeriti vrijeme. Zvukom koji se širi i iščezava. Tako Hermanova zvona ulazi u ovaj prostor iz bijelih kapaka, moj stan koji nije moj, i podsjeća me na šum vremena. Svi u Hotingenu čuju isti zvuk, ali svako za sebe, u svoja 4 zida. Na ulici su osmijesi kratki, jedva razvučeni krajevi usana i odraz su lijepog ponašanja više nego ljudskosti. U tramvaju su i ti rijetki, lažni osmijesi skriveni iza maski.
33.000 se. Toliki je broj pokušaja samoubistava u Švicarskoj godišnje. U to se ne računaju turistička samoubistva, ljudi koji dolaze u švicarske klinike za eutanaziju. Čitamo Hermanovim zvonima u gluvo doba noći. Mada mi insomničari najbolje znamo da noć nije gluva. Naprotiv, ona čuje sve. Na internetu piše da u kupoli postoji mašina koja pokreće zvona u Kreuzkirch već više od 100 godina. Sjedim tako u mraku sobe i slušam bezličnu mašinu vremena kako siječe noć na suve kriške. 15. mart 2021. Dvije žene me ćutke posmatraju dok predano kidam mali poster sa tramvajske stanice Remerhof. Na posteru je fotografija djevojke koja nosi burku i riječi stop ekstremizmu. Prošle nedelje su Švicarci izglasali zabranu burke i nikaba u javnosti. Ovu islamofobnu inicijativu pokrenula je ista desničarska grupa Eger Kinger, koja je deceniju ranije izvojevala zabranu izgradnje minareta. Javni diskurs povodom posljednjeg glasanja se svodi ili na otvorenu ksenofobiju ili na eurocentrični feminizam, koji muslimankama objašnjava kako ne smiju biti nevidljive. To mi je posebno ironično, budući da nas je upravo feminizam učio da se ženski identitet ne bazira na onome što je od žene viđeno. Žena koja nosi nikab ili burku vidi svijet sasvim isto kao i ona koja ih ne nosi. Problem je dakle u tome što mi ne vidimo tačno onoliko ženskog tijela koliko smo odlučili da je prikladno. Drugim riječima, švicarski protestanti i feministkinje su prošle nedjelje naredili ženama da se skinu. Nakon što sam ogulila i posljednje tragove islamofobnog postera, stiže tramvaj broj 3. Svi putnici u njemu nose maske, a većina nas ima i kape jer je vani hladno. Vidljive su nam samo oči. Kroz staklo tramvaja čuje se glasna zvonjava crkava. Takvi pokrivenih lica i uz dreku ispravne vjeroispovijesti vozimo se ka srcu tog divnog, čistog, neutralnog grada. Sedamnaesti mart 2021. Danas sam se popela pješke na Adlisberg. Nije bilo gotovo nikoga u šumi. Samo bi s vremena na vrijeme pored mene protutnjala crvena uspinjača. Ja bih tad stala i gledala kako se nazire, kako dolazi uz crescendo, kako prolazi, utišava se i kako na posljedku nestaje u daljini. U tih 30 sekundi otkad se uspinjača oglasi u dnu, kao tek nagovještaj sebe do trenutka kada nestane u pravcu Doldergranda, čini mi se da stane čitav ljudski život. Dok hodam, slušam audio snimak svog romana u nastajanju. Auditivni sam tip. Tako sam završila škole, tako sam čitala knjige, tako ih pišem, tako se i zaljubljujem. Moram sve čuti, inače kao da ne postoji. I Joyce je zatvara oči da bi vidio, mada najviše zbog slabog vida i glaukoma. Sahranjen je nedaleko odavde, pa mi misli često idu njemu i njegovim knjigama. I tako, penjem se uzbrdo i slušam riječi koja sam prethodnog dana napisala. Ništa od toga mi ne zvuči dobro.
Morat ću sve promijeniti. Večeras ću usisati stan, skuvati paprikaš i ponovo napisati prvo poglavlje. Pod u kuhinji mi je toliko prljav da s njega ni miševi ne bi jeli. Ja, dragi Sam, prosto zaboravim na te stvari. Ponekad se plašim da ću se jednog dana prenuti iz misli i shvatiti da imam 70 godina i da je oko mene izrasla šuma po čijem dnu kmižu šarene gusjenici i hodaju horde mrava. Zato je dobro što mi Fabijan ponekad dođe u goste. Vidim stan njegovim očima i to me natjera na čišćenje. Trud, kako napisa Virginia Woolf, the effort, u tome je život, u čišćenju poda dok traje jedna vožnja crvenom uspinjačom. Kad god čistim, pomislim na onaj predivni centralni dio u romanu Ka svetioniku, koji se zove Vreme prolazi. Vrijeme kao beskompromisni sluga entropije dolazi i kuta ljudske živote, a kroz prozore unosi lišće, kukce, sitne životinje i pušta prirodi da pojede uspomene. Onda dođe spremačica i počne da se bori protiv vremena. Briše prašinu, mete lišće, provjetrava prostorije. Ta spremačica u Ka svetioniku je životna sila. U njoj je sva naša tvrdoglavost i naivnost. Znamo da će vrijeme ponovo baciti prašinu i pustiti korovu da podivlja, ali ipak čistimo pod, ipak podrezujemo baštu. Gospođa McNabb, sad sam se sjetila njenog imena. Gospođa McNabb je došla da kaže: nećeš još sam tu. Najljepših 10 stranica koje je Woolf ikada napisala. A ja, šta ja pišem? Ništa me ne zvuči dobro. Ugasila sam audio snimak i izvadila slušalice iz ušiju. Odlučila sam da umjesto romana slušam uspinjaču koja se vraća s brda. Zvuk je brži od nje. U njemu je prvi dokaz njenog postojanja. Onda bljesne crvena boja usred šume i protutnji dalje ka Remerhofu. Kad nestane uspinjače, opet se čuju ptice. Malo stojim i slušam ih prije nego što krenem nazad. Mart 2021. Proljeće je najavila smrt jedne od 3 biljke koje mi je Hristos Hrisopulos ostavio u amanet. Rekao mi je u kratkom pismu da ne zahtijevaju mnogo pažnje. Pisao mi je o djeci, drveću koje ću gledati sa svog njegovog balkona. Savjetovao mi je da posjetim kolekciju sukulenata na zapadnoj obali jezera. Hristos i njegova nježna privrženost kaktusima. Ipak i kaktusi umiru. Čitala sam danas o keltskoj ženi koja je 2017. pronađena u Osersihlu, manje od sat vremena hoda odavde. Bila je sahranjena oko 200 godina pre nove ere. Arheolozi kažu da je imala oko 40 kada je umrla i da djeluje kao žena visokog staleža. Nema tragova fizičkog rada na njenim rukama. Sahranjena je u lijepoj haljini, nakitu i kaputu od ovčije vune, a po zubima se vidi da je voljela slatkiše. Ono što mi je najviše privuklo pažnju jeste lijes, izdubljeno stablo drveta u koje je pokojnica položena. Pomislila sam prvo na Arijela iz Bure, koji je bio zarobljen u stablu hrasta.
Čini mi se da je hrast, ali možda griješim. Prošlo je skoro 15 godina od mog ispita iz Šekspira. Onda su mi se vratili slike iz meni najdražeg katalonskog romana 20. vijeka Smrt i proljeće Mercero Doreto. Niko nikada nije bolje opisao atmosferu Francove Španije, a da pritom nije niti jednom pomenula ni mjesto ni vrijeme radnje. Tu su samo šuma i niz neobičnih rituala koji se bespogovorno poštuju. Teror je sve prisutan, surovost proljeća je u tome što obznanjuje leševe u izdubljenim stablima. Eliot je znao ponešto o tome. Pitam se koliko je još pokojnika ispod trotoara po kojim hodam i da li je u redu diviti se Jorgovanu koji izrasta iz nečije smrti. A možda je to tako sa svim Jorgovanima, sa svim kaktusima. Možda ih u suprotnom ne bi ni bilo. Brat mi javlja da je baka primljena na COVID odeljenju u Banjoj Luci. Ima upalu oba plućna krila. I tako, odjednom, smrt više nije književna tema i nema veze sa kaktusima, niti sa imućnim keltkinjama. Tu je, približila se. Pita me kad sam posljednji put vidjela baku. Došla je po dio mene kako bi nahranila Jorgovane. (23. mart 2021. Lijepa djevojka mi za 135 švicarskih franaka gura štapić u nos. Pita me gdje putujem. U Barcelonu. Lionel Messi, kaže veselo, a meni se čini da mi čeprka iglom po čelnom režnju. Najbolja vremena i najgora vremena, pisao je Dickens. Najgora vremena i najgora vremena, kaže Ali Smith. Mislim na Catherine Anne Porter koja je zamalo umrla 1918. kada je svijetom harao španski grip. Izgubila je svu kosu. Kada je ponovo izrasla, bila je potpuno bijela. Katrin je tada imala 28 godina. Do kraja života je imala sijedu kosu, ali to nije važno. Preživjela je. 20 godina kasnije napisala je jednu od najboljih knjiga američke književnosti 20. vijeka, Bledi konj, bledi jahač. A ja nemam ni grip, ni knjigu, a kosa mi opada, nokti se ljušte. Baka ne odgovara na poruke. Posljednje što mi je napisala bilo je: ti se čuvaj. Dok se vraćam kući poslije PCR testa, mislim na nju i ponavljam u sebi: ne još, ne još, ne još. Kako je moja baka bila lijepa kad je bila mlada. Sam, kao hollywoodska zvijezda. Bila je toliko dobra u matematici da je iz glave znala rješavati zadatke. Takva je došla iz sela u grad. Lijepa, crnoka, s malim crvenim koferom i brzim brojevima između sljepočnica. Imala je plan da bude vrijedna i osnuje porodicu. Uspjela je, ali nesrećna. Pakujem svoj kofer i slušam Chavelu Vargas. Kaže da je tuga spora smrt jednostavnih stvari. Meni se ponekad čini da su svi oko mene zaboravili na smrt. Svi se ponašaju kao da će je na kraju nekako prevariti. I tako redaju jedan za drugim te neke poludane. Planiraju ručkove, peru podove, drže jednostavne stvari u životu. Moj plan je isti već dugo i ne uključuje ni ručkove, ni podove. Hoću da pišem,
da putujem, da volim i da zajebavam fašiste. Ovo prvo je malo usporilo, ovo drugo poludjelo, a od ovog trećeg polako odustajem. Možda to nije loše. Dovoljno je zajebavati fašiste da mi dopamin skoči. Ne moram čekati druga partizana za to. Gdje god da je, predugo mu treba, a ja nemam vremena. Dvadeset peti mart 2021. Mariano Peiro je sinoć na festivalu MOT pročitao kratku priču sačinjenu od anagrama i palindroma. Poslije sam mu prišla i rekla da se na sveopšte oduševljenje mojih srednjoškolskih drugova ja od pozadi zovem Anal. Mariano se nasmijao i rekao: ja sam more i anus, tako da je sve kako treba. Danas jedim u kafeu hotelariju Fluvija i pijem u drugu kafu. Oko nas su mirni vulkani Garotsa. U daljini leže modra stopala Pirineja. Čuju se samo ptice i tiho zujanje aparata za kafu. I dalje ne vjerujemo da smo na književnom festivalu. Na bilo kakvom festivalu. Čini se da je hotel prazan. I šta se onda desilo, pita me. Ima protorne zelene oči pune strpljenja. Oči dobrog oca i još boljeg pisca. Na trenutke obrnuto. Ništa, kaže mu. Prala sam taj tanjir u našoj kuhinji, odnosno njegovoj kuhinji, i gledala kroz prozor u drvo. Ne znam koje drvo. Samotno je koliko slabo poznajem drveće. I shvatila da ne želim znati kako će mi izgledati život za 20 godina, za 10 godina, za jednu. Ne želim stajati u istoj kuhinji i prati isti tanjir. Odabrala sam neznanje. I sad je tu samo književnost. To je plan. Pazi samo da se i književnost ne pretvori u tanjir. Kaže mi i razvuče usna u mali osmijeh. Dvadeset sedmi mart 2021. Zamisli Sam da vidiš svoj život bez sebe. Tako se ja osjećam svaki put kad dođem u Barcelonu nakon što sam je napustila. B, moj bivši muž, našao je veći prostor za školu, postao amaterski fotograf, ošišao našu mačku, objavio odličan roman, pojavio se na večeri u jakni i pantalonama koje ne poznajem. Čudno je bilo vidjeti ga u tim pantalonama. Shvatila sam da mu je nedostatak mene dobro došao u životu, ili sam makar htjela da vjerujem u to, kako bih poslije 3 godine osjećala manju krivicu. Sve ide dalje, s nama ili bez nas. Dok mene nije bilo, moje prijateljice su postale majke, operisale rak dojke, preselile se u veće stanove, raskinule s nekim, našle nekog novog, razbile neki tanjir u kuhinji. Danas su mi u nekoliko sati pokušale dočarati sve što sam propustila. Marijam je napravila crnu paelju. Đulija je kupila kolač od jabuke. Elena je donijela vino, a ja sladoled. Sjedile smo na mali terasi u naselju Sans. Ispovijedale se jedna drugoj. Tako se iznova sastavljamo. Kad ponovo sretnemo stare prijatelje, pa treba da pripitomimo haos našeg života dosljednim narativom. Elena snima seriju za Netflix. Miriam napokon napušta izrabljivački posao na univerzitetu. Julija je objavila divnu knjigu poezije. A ja, pitaju me gdje ću poslije Ciriha.
Ne znam, kažem im. Možda Berlin, ne znam još. Ali one znaju mene i zato se smiju znalački. Prije mog odlaska Fabijan i ja smo gledali Idu, film Pavela Pavlikovskog iz 2013. godine. Na samom kraju, nakon što je se tetka ubije, Ida skida veo i isprobava život obične žene. Pije, puši, šminka se, pleše, spava s muškarcem. Nakon seksa ga pita šta će biti dalje s njima. On joj kaže da će kupiti psa. Šta poslije toga? Vjenčat ćemo se. A poslije toga praviti djecu. I tako dalje. I tako dalje. Ujutro, dok mladi ljubavnik spava, Ida ponovo stavlja veo i vraća se u manastir na doživotno zavjetovanje. Fabijan je bio razočaran krajem. Nadao se da će Ida napustiti vjeru i odabrati život. To je zato što Fabijan vjeruje u ljubav. On je čovjek koji sluša italijanski evergreen i ljubi se polako. Ja sam drugačija. Ja sam u Idinom velu vidjela slobodu. Usamljenu slobodu. Ali ipak slobodu. ...28. mart 2021. Zove me ginekolog iz Ciriha. On je Kolumbijac, pa nam prvi minut razgovora uvijek ode na odlučivanje o jeziku kojim ćemo se sporazumjeti. Ovaj put se odlučio za engleski bez oklijevanja. Kaže mu da je moj telefon prepaid, što znači da sam u roamingu i da će se veza uskoro prekinuti jer nemam novca na računu. Sramota me što mu to govorim. Imam 34 godine i trebalo bi da sam odrasla osoba s funkcionalnim telefonom. On ćuti neko vrijeme, onda prelazi na stvar. Poslao sam vam vaš nalaz na mail. Ne znam da li ste vidjeli. Bojim se da vam je test jako loš. Pronašli smo abnormalne ćelije na grliću. Najbolje je da pratimo kako se stvar razvija i za nekoliko mjeseci ponovimo test. Ako vidimo da su predkancerogene ćelije i dalje tu, imamo nekoliko opcija. Prva je, nemate dovoljno kredita na računu, kako biste dopunili račun, pošaljite. Gledam u telefon. Crn je, sjaji se i ćuti. Upravo mi je pojeo 7 evra. Otvaram laptop. Među 10 neodgovorenih mailova pronalazim rezultate laboratorijskih analiza. Sve je na njemačkom. Iz mene jedna za drugom izlaze sve psovke kojima me je majka naučila u 3 decenije. Otvaram Google Translate i kopiram u njegov četvrtasti prozorčić mogućnost rak grlića materice. Kroz prozor čujem: djeca voze bicikle niz moju ulicu, smiju se. Ja ne znam da vozim bicikl, Sam. Niko me nikada nije naučio. Poslije me bilo sramota. ...29. mart 2021. Sjedim u dnevnoj sobi i gledam kroz prozor. Treba da se nađem sa Emily, ali još uvijek je rano. Jedem čokoladice s lješnjacima i ljutim se na sebe jer nisam doručkovala zdravo. Osobe koje imaju mogućnost raka treba da doručkuju zdravo. Od 20. godine se ubjeđujem kako ću se jednog dana opametiti. Raditi sve te stvari koje su pametne. Trčati ujutru, jesti avokado, meditirati, ne gubiti živce zbog vijesti iz svijeta, biti bolja prema izgubljenim dječacima. S koliko godina čovjek napokon prihvati da je govno?
Mislim da sam blizu. Zvoni mi telefon, zove me sestra, uporna je, ne želim da se javim. Uzimam još jednu čokoladicu, ona zove ponovo. Gasim zvuk i ostavljam telefon na sto. Odlazim u kuhinju, kod Julije sam, u malom stanu u Verdijevoj ulici. Sve je puno bebeđih stvari. Julija je prije 8 mjeseci rodila Simonu. Posljednjih 10 godina je htjela da bude majka. Prošla sam s njom kroz sve propale pokušaje, umjetne oplodnje, skupe klinike i loše rezultate. Jedno vrijeme smo čak razmatrale opciju da je dam svoje jajne ćelije. Na kraju je uspjela. To je zato što je od svih nas Julija jedina sposobna da sprovede nešto od početka do kraja, bez obzira na to koliko vremena je potrebno. Zato joj uspijevaju sve te silne biljke. Sjedim u njenom stanu okružena Simoninim igračkama. Sve oko mene miriše na početak života. Iz kuhinje čujem da mi je stigla poruka. Pijem veliku čašu vode. Onda je ispirem i stavljam na odsjeđivač za sudove. Vraćam se u dnevni boravak. Poruka je od sestre. Nazovi me kad vidiš ovo. Sjedim i slušam glasove koji dolaze izvana. 2 bake razgovaraju o vremenu. Neko vuče kofer na točkiće. Iz jednog auta se čuje Rozalija. Pjeva o metku u grudima. U toj istoj ulici sam prije skoro 3 godine odlučila da se razvedem. Slavila sam 32. rođendan. Jimmy je kupio sladoled. Pričali smo o Bergmanu i umiranju. Rekli smo, but pioneers cannot be selfish. Naučila sam ga da igra školice, skakao je na crtu, a ja sam ga puštala. Ali pravim digresije, dragi Sam. Njih možemo praviti u tekstu, ali ne i u životu. Ne želim nazvati sestru jer će onda moja baka umrijeti. Mart 2021. Sjedimo na hladnoj klupi u Santa Maria del Mar i slušamo popa na katalonskom. Umrla mi je baka, kažem. Jim me uhvati za ruku. Pop nam govori o smrti jednog mladog Nazarećanina. Zbog te smrti se zatvaraju radnje i popovi pjevaju. A meni je smrt moje bake veća od svakog mita. Isus makar nije umro sam u COVID bolnici, a da njegovi ni ne znaju. Ljuta sam na COVID, na Uskrs, na cijeli svijet. Pop kaže da se Isus sažalio nad nama. Mrzim ovo, kaže Jim. Uskrs? Sažaljenje. Kako je to grozno da nas neko sažaljeva. Bolje da nas sve pobije. Hajdemo odavde. Kupit ću ti sladoled. Ja ga pratim bez riječi. Vjerujem mu više nego bilo kojem drugom muškarcu. Možda zato što su ga odgojile časne sestre i lakanovci. Hodamo kroz Born. Nismo se vidjeli 1,5 dana. Crna čokolada i so, kaže mi. Taj je najbolji. Ja ga slušam i uzimam isto. Danas ne želim imati želje. Želim samo postojati i pratiti tuđi obrazac. Slušati Jima, osjećati oko sebe njegovu lakoću postojanja, voljeti dječaka koji se odrekao Boga, lizati slanu čokoladu. Našli su mi nešto, kažemo, dolje. Možda je ništa, možda je rak. Nije rak, kaže mi Jim ozbiljno. Nemaš rak.
Ja na to odahnem rasterećeno kao da razgovaram s milostivim božanstvom koje me upravo poštedjelo smrti. Poznajem Jima već 9 godina i nikad me nije slagao. Ponekad sam ga mrzila zbog toga. Sad ga samo volim. Jesi li vidjela more od kad si došla? Nisam. Idemo da vidimo more. Hodamo ka obali. Već pada mrak. Više nije toliko toplo. Gledamo u valove koji su isti kao oni nekad. Jimmy govori o vremenu, dimenziji vremena i Rovelijevim knjigama. Ne postoji vrijeme, kaže mi, samo proces gubitka toplote. Postoji samo ovaj dan, kažem. Where can we live but days? Odgovori i nasmija se. Ne želim nasjesti na Larkina. To je jedna od nagaznih mina našeg prijateljstva. Pitam ga kad se seli za Madrid. Prekosutra. Stojimo još neko vrijeme i posmatramo valove. Trenutak je sve hladniji. Onda ga više nema. Stigli smo do 1. aprila.